झर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार्यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ विजयी पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलाबला जुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजोलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैन सफुटिको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवया कठ याना वइ चुंगु थौ उडा से ज्याजोया निसगु विशेष ज्याजो जना सिकपनि हने वइ चुनको जुल उडा से ज्याजो थौ गौरवमय प्रस्तुति कठ निसबो ठंगु जानकारी दि सिकपिन्ट बिया चुनको जुल थौ एठो उडा से ज्याजो निसबो ठंगित जिमत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपे ग्वालेन दिपि सकला ग्वालिमी लापिन्ट जि यकोको नमन यसे सुभादे चला चला निसे ठौ या संचार युगे उडा सरकारले विषय प्रचार यामागु ढगु आजु जना गु उडा स पेर न्य जिस गु शुभारम्भ यानो ख ठौ उडा स ज्याजो छि निसगु भोट ठेनिट तालागु जुल अवश्य न उडा स ज्याजो हरेक बुधबार सुतस्य चटेटे इलनिसे गुटेटे इ तक जिबिगेन तुला तलिसे जिबिज पेर न्य निसे जित निना वइचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडा स थासत उडा टेगु सरकारले विषय त क घना जिस ठेक वइचनु ठौ निसगु भोट ठौ जुल 2073 साल फागुन 11 गते निसे शुभारम्भ जुगु ठुगु उडा स ज्याजो ठौ टकय खला मास ठौ निसगु भोट छिपिने निवेट नगु जुल उडा स ज्याजो य मुतात उमु
आज ढामल थासा यको उडाटेगु प्रचार यासे उडा सरकारले आपलो खत पिडने गए टुगु ज्याजोया मु ताटुना मु आज जुल ठुक ठगु जातीय मसिका त गर्व याना राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय तक नेबेगु हे ठुगु उडास ज्याजोया मु ताटुना मु आज जुल 2073 साल फागुन 11 गते सुरु जुगु ठुगु उडास ज्याजोया ठौ निसगु भो ठंगु झोले उडा समाज व्यवस्थापन जसना पुछया तन दिस एको सुबा देथामा जारासिनी वेक अप युगु व्यवस्थापन याना ठौ दिस ठुगु ज्याजो निसगु भो ठिन्ट ता लागु जुल ठुए झोले जी उडास व्यवस्थापन समितिया कजी डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलादर दुज सुमित्रा तुलादर दुज नन्दमान स्थापित दुज मानिक रत्न सिन्धुराकार व दुज प्रमोद मान सिंह बनिया टनजी एकको जी सुभाना देशना चुनको जुल लिसे ठुगु उडास ज्याजो त अझ बालक व परिष्कृत रूप न्यने इंकेको नीति एडिटोरियल कमिटी यासना पुचन गठन एन्टौडु उगु यासना पुचया दुज भवानी तुलादर उत्तमरा शिलाकार सुगतरत्न सिन्धुराकार प्रेमहीरा तुलादर लोचन तारा तुलादर व रत्न तारा ताम्नाकार यात दुजय रुपे ठुगु उडास या एडिटोरियल कमिटी न यासना पुच डेकटा हुतल एडिटोरियल कमिटी मु ज्या रहेगु उडास ज्याजो त बालकगु उडास ज्याजो विभिन्न कठाय वेक अप इन सहभागिता केनु हे खट एजुनी वेक अप इन जी यको सुभाय देसन चनाउ जुल निसे उडास ज्याजो ठन्टक याकी त ग्वालेन्डी म विशेष व्यक्ति रहे म रेडियो पत्रिका चेन सफुटीको मेगाहर्ज नेपाल भाषा या संयोजक फजल साकेन ख वेक इटन ठोया चु ज्याजो स जी यको सुभाय देससे याब्रे थे ज्याजो सुभारमा या पाकेउने छप नेपु सुंगु लोको भागु मे अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या निसगु बोठ्यंगु जुल ठ्वे झोले दिस आस्था प्रभात तुलादर वेक जापाने चुना दिमख वेक न छगु नसा ममचा युप्रि छगु मे निर्माण न दिगुदु ममचा देखिगु छु कल्चर खढेगु कठय भाव दुगु मे वेक न छगु निर्माण न हाला दिगुदु ठौ वेकाया सले हाला दिगु छगु विशेष मे सिकमिन्ट नेवेट नगु जुल ज्याजो उडास ज्याजो स सकले मुना ले तुका ममा
Tunipu sungu asta prabatro adara haladigo medunga hanasaka je chipne lasko siana chuna jajo khata udasa le thowe udasa jajo विशेष रूपमा छ निसागु बो चिकपिने याने नेबै चुनको जुल उडासे जाजो ठौ छ निसागु बो नेबै चुनको ठुगु ऐतिहासिक छने छ विभिन्न कठाया उडासे जाजो या चर्चा परिचर्चा याकु न छ ठौ कुट याकु जी उडासे जाजो या विशेषतै बारे ठन छकुच यठने बसा उछुरासिने ठु उडासे जाजोले छ हरेक वासा छम उडा व्यक्तित्व यने हसे बेकअपिनिगु प्रेरणा कहा बगो नुग खजि छ नेबै चुनको जुल नुग ख पोंगीको झोले वेकअप छैन जंगु विभिन्न बालाको ज्याजो अभिलेखीकरण जुया कनेया पुस्तक पिन्छन प्रेरणा का बहजुगु कठाया छगु अडियो आर्काइभ न दिस देखिटा ता लागु जुल उखि उडा समाज कनेया नेटक न उडा सरकार आफ्नो खट लेना चनिमा ढैगु मु टाटुना ठौकने गु उडा स ज्याजो याका चौंडु टोटुगु उडा समाज गौरव ज्याथेन यि टाका चुनको जुल एजुनी ठो उडा स ज्याजो गु ठ सुरु जुल उडा स ज्याजो या मु टाटुना मु आज चुख ढैगु खे नि सिकपिन्ट उडा स व्यवस्थापन समिति कजी डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न द्वादर पाखे ठो उडा स ज्याजो या व्यवस्थापन पछि तकया वेकन छगु नुग खसित फुंका दिगु जास वेकया नुग ख निने पाखे हुने ठौया ज्याजो या डकले नापांगु पो ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर उडा स या कजी या थौ उडा स सञ्चालन या छौ शिक्षा रौ अनुभव गर्न छुना तो अनुभव गर्ने बेला सुनुलिसे कनी भाषा उडा स तेगो थो जी ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर विज्ञान व प्रज्वलिया नापाङको साल 2073 साल बले साल छेदेका उडा त्यसमा खाली ज्याजुकै या स प्रचार बनि मस गया से जी देऊ साल देका तो प्रस्ताव उडा समाज के तयार उडा समाज पाखे साल देका मिति 2073 फाउन 11 गते दिसे सुजुगु ख उडा सय मु आज छिस उबले कयो हलिमे प्रचार व मिडिया पाखे छपला ख उडा सय सञ्चालन उडा समाज पाखे चिदंगु सञ्चालन विधि व पिम सिया जस्न पुच देका सुरुजुगु ख मिति 2076 पौष 3 गते मु जस्न पुच या निर्णय गठन उडा सञ्चालन गठन विधि देका उडा स्वायत्त कमिटी न गठन जुल अथे मिति 2077 ज्येष्ठ 15 गते या मु जस्न पुच या निर्णय व नयाँ भजुया निर्देशन कठौ फलांगु जस्न पुच या त नोडा या न उडा व्यवस्थापन व एडिटोरियल तका न्यू अलग उपसमिति देका उडा सञ्चालन यागु निर्णय जुगु ख थुगु जस्न पुच या दुरापिन उडा व्यवस्थापन उपसमिति या डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर कजी सुमित्रा तुलाधर नन्दमान स्थापित मानिक रत्न सिन्धुराकार प्रमोद मानसिंह बनिया पि दुरा ख अथे एडिटोरियल कमिटी भवानी तुलाधर प्रसाद छन्जे सुगत रत्न सिन्धुराकार प्रेम हीरा तुलाधर लोचन तारा तुलाधर पी एडिटोरियल कमिटी ख अथे देखे उडा सञ्चालन ये स्रोत व्यक्ति रूपे विज्ञान तुलाधर उपजोल साकेपे व्यवस्थापन एदु अथे मिति 2077 श्रावण मास दसे गुडविल फाइनान्स उडा सय थौगे लेखा ल्याचा वस्न चाकगु जुला उडा स ज्याजो मसिका उडा सय तुंगु मुख्य मु आजु ख उडा समाज थिथि खलपुच मसिका खलपुच या बुकट मुना मुक्क उडा बुक न्यठना व उडा व्यक्ति पिनेगु योगदान या अन्तर्वार्ता पखे मसिका ख लिपाली विधि विभाग मचदबु अजिबाख उडा संस्कृति लिटरेचर न यंका अथे मिमे गुण सल्लाह सुझाव दुसा बीत बियाजित आह्वान यन चुना उडा समाज प्रचार उडा स एफएम जाजो उडा समाज न्याबले न्यातसं यने जीक उडा समाज वेबसाइट फेसबुक भाइबर एफएम ग्रुप युट्युब आदि पाखेन न्याकै यंका उडा स मिति 2075 माघ 5 गते कुनु से एपिसोड हन उबले उडा स नाप मनको साम भाजु विश्वरत्न तुलाधर पाखे अक्षय कोष या बन्नोवर्ष जुइमा हेगो सल्लाह बिउसे खमन अक्षय कोष उद्घोष यान दिला नाप नयाँ बाजु पाखे म्याचिङ फन्ड नि सोनिगु बचन जुला फहे प्रेरणा कया उबले नापांगु अक्षय कोष उद्घोष यान दिपि विश्वरत्न तुलाधर 1 लाख चिरिक शोभा ताम्राका 10,000 युरी कार्य कसा 25,000 मण्डली तुलाधर 10,000 अथे मिति 2076 पौष 5 गते शनिबार कुनु 150 एपिसोड हाना उ इलेन उडा स नाप मनको सापि भाजु मेजे पिसा हाक्न व थप अक्षय कोष उद्घोष यान दिला निकोगु थप अक्षय कोष उद्घोष यान दिपि विश्वरत्न तुलाधर पाखे थप अक्षय कोष
कोष 1 लाख, युरिकाजी कसा पाखे थप अक्षय कोष 25,000, मण्डली तुलाधर पाखे थप अक्षय कोष 10,000, ज्ञानी सुबा तुलाधर पाखे 25,000 अनि दीपक रत्न तुलाधर पाखे 15,000। चुए बियापी भाजुमेज पिनिगु मनको सागु खना पुगु मोनी तोटी व नुडया भिन्टुना हनाया मनको सापी भाजुमेज पि पिनसन थौ 2077 पौष 1 गते बुधबार कुनु तगु एपिसोड हनाया ता इ सोया वे बिया कथ या अक्षय कोष या हन उद्घोषण या दिगु जुला तो सोकोगु उपाले अक्षय कोष उद्घोषण दिपि ख प्रकाश वीर सिंह तुलाधर लाजिम पाट पाखे 30,000, वेनु सुबा तुलामुना टेलर कमलाछी असन 5,000, सरोज काजी तुलाधर गुडविल फाइनान्स आतिसा पाखे 25,000, प्रमोद मान सिंह बनिया प्रकट ड्रग हाउस सेंगा पाखे 25,000 व दी अजय रत्न स्थापित होटल लुम्बिनी गार्डन न्यू क्रिस्टल लुम्बिनी पाखे 25,000। ठुकुठम आतकम या अक्षय कोष 4,50,000 अक्षय कोष जमा जुगु थु बुधबार खुनो निसगु एपिसोड याकिया हो हन चुनगु जुला थु टक्का दिस 165 म या अन्तर्वार्ता 140 स्क्रिप्ट न 140 एपिसोड व 200 थु टक्का 165 थु टक्का सचिव पि न्याम या अन्तर्वार्ता संस्कार नो जुला अथे सचिव पि व स्क्रिप्ट ट्रेन नो जुला अथे 200 एपिसोड निसगु एपिसोड न हन जुला आतक्का उडा स या प्रगति न्योपिन न्यो न तया उडा स या फिल्म न्यनमिपि रेडियो उपत्यका पाखे 27 उडा स या फिल्म न्यनमिपि रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज अन्नाजी निरो त्यसै न्यो देउ के नम्बर 1 अथे वेबसाइट भाइबर फेसबुक पाखे पूर्व व 37 तक न्यो पिन अथे स्क्रिप्ट हामीले लागि वेबसाइट पनि जी यको सुबा दक्षिणा चुना डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर जुयाटा वेका अटक प्रयास व कुटला ठौ दिस उडा से ज्याजो निसागु बोट ठेंकिटा जी तालागु जुल एजुनी वेका या प्रयास चुक ठ ह्याबले उडा सहित रेजनी माथेगु काम ने से ज्याजो सं जी आरस बचाको दिपा पाके उनी दिपा टुंका ठुगु उडा से ज्याजो या युगागु ब अठिदैगु उडा बुख चुनावेगु जी ज्याजो उडा से ज्याजो स थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था नदु कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रांडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर निकागु खुसी बचागु दिबा ढुंगा हना छका चिकमे लस्को सियाना चुना ज्याजो खत उडास जिका चिकमे ज्या कामी बिगेन त्रादर अलि ठोक रेडियो उपत्यका चैन सफटिको मेगा हर्ज तरंग ज्याजो खत उडास ठौ उडास ज्याजो या विशेष बोस ठौ दिस चिकमे ने नेबै चुनको जुल अवश्य न उडास ज्याजो या निसगु बोट ठौगु जानकारी ब्याचुनको इले आठो उडास ज्याजो एटा अडियो जकमको भिडियो रे परिमाजित ना उनिमा ढका उडास समाधान छगु सोच न देखो चोंगु ठुगु इले उडास ज्याजो सचिको वो छंगुले यक्को उडा भाज मिसु पिछ ठगु नुवा कोसाका छगु अच्छेको स्टाफ ने याको ज्याके न जी उडा व्यक्तित्व यहाँ हुजुल कटेकी सचिव वो ठंगु ठुगु इले विश्वरत्न तुलाधर पाखे छगु लख चिरिका शोभा ताम्लाकार पाखे 0 युरिकाजी कसा पाखे नियार व मंजली तुलाधर पाखे 0 टक डाँट तया छगु अच्छेको निसुनिगु ज्यान पुंगु जुल लिसे उडासे ज्याजो हन सचिव नियगु वो ठंगु लस्ता न समाजसेवी विश्वरत्न तुलाधर पाखे ठप अच्छे कोसे निदि छगु लख युरिकाजी कसा पाखे ठप अच्छे कोसे निदि नियार डा व युरिकाजी कसा पाखे ठप अच्छे कोसे निदि नियार डा मंजली तुलाधर पाखे ठप अच्छे कोसे निदि 0 डा ज्ञानेश्वर तुलाधर पाखे न नियार
झिन्यारो डा वो दीपक रतन तुलाधर पाके झिन्यारो ना तया न हन अच्छे कोस निसुनि गुजा जुगु जुला एजुनि ठुगु अच्छे कोस निसुनि त क्वालिन डिपि यको उडा दाजुकी ततके पिन्ट दुनुगुलो निसे पिन्टुन देछासे ठुगु वाए छे उडा बुख यने पाखे हुने ज्याजो उडास ज्याजस केलो टोया कसा तर गुठी उडा त छप्प छदिएना जीवन हना चोन माटका मिगय पूर्वज बिस सकले छटास मंका रूप चोन्त व ज्याखत या त गुठिया व्यवस्था यान तै ठको गुडु ठुक्ट ठिठी उडाटेगु गुठी त मध्ये जातिगत गुठी कसा तर गुठी न छौ ख सकल कसाते मंकागु गुठिया रूपे कसा तर गुठी दैवी चंगुदु ठुकु कसा तर गुठिया ज्याको दल्लो आवास स्थित दु ठुक्ट गुठी सकल कसा दाजकी जत तटके छटास मुना दुख सुखया खलाना ठाउँ ठाउँ ग्वालियाना जातीय संस्कृति व संस्कार या त मकटेगु ज्यान वइ चंगुदो कसा गुठी न्याका कसा गुठिया पवित्र उद्देश्य त सदा जला न्याकय रूपे थाना तेत ठुगु गुठी न्याको वइ चंगुदो उडाटेगु संस्कार परम्परा रीतिथिति संस्कृति आदि त चन्याका ठोकसा गुठी आ चकना न वइ चंगुदो कसा पूर्वज बिस आपल दन्य निसोना ठकुगु ठुगी गुठी कवि योग बिसिङ कसाय नेतृत्व नुगु युगे पलाछिगु जायागु ख उडास एफएम ज्याजो उडा समाज न्यबोय वइचंगु उडास एफएम ज्याजो ठाउँ पुस गते बुधबार या निसगु एपिसोड थंगुदु ठु उडास ज्याजो मिति 2073 साल फागुन 11 गते बुधबार निसे न्यागु ख डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर या संयोजक ठोए उडा सरकारी मसिका उडा गतिविधि चया वाचन याना व उडा व्यक्तित्व पिङ्गे अन्तरबाट कया प्रसारण याना ठुगु ज्याजो न्यागु खसा ठाउँ वया उडा मचा डबु उडा विधि व्यवहार व नेपाल भाषा साहित्य न प्रसारण ज्यावै चंगुदो उडा टेगु स विश्व न्यंग ठेकेगु आजु तया न्याकुगु थु उडा स ज्याजोले अन्तरबाट भाजु विज्ञान तुलाधर कागु यानवै चंगुदो सा उडा सरकारी मसिका व उडा गतिविधि या समाचार भाजु सुगत रत्न सिन्दुर कारण चोया भाजु बेगिन तुलाधर वाचन याना प्रसारण ज्यावै चंगु ख ठुक्ट हे 2077 साल जेठ 14 गते निसे उडा सले अत न मस्या युपा वया डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर या संयोजक टोए भाजु बेगिन तुलाधर अन्तरबाट कया वै चंगु व उडा गतिविधि बुख सुगत रत्न सिन्दुराकार व उडा समाज प्रचार छान्जे भवानी तुलाधर चोइ वै चंगु खसा प्रेम हेरा तुलाधर जो वाचन याना वै चंगु ख अठिया वेकल उडा विधि व्यवहार बारे चोया वाचन यागु प्रसारण ज्या वै चंगु दु ठुक्टाए उडा मचा दबु लोचन तारा तुलाधर र न्याक वै चंगु दुसा वेकल नेपाल भाषा साहित्य चोया वाचन न यान वै चंगु दु टवाया कसा टेगु परम्परागत पेशा उडा टेगु गुंगु थर मडे छगु थर केलतवा जन बाहया कसा तख ठुगु थर या पिनी परम्परागत पेशा केया बस्ता डेका व्यापारी आगो ख केया पाखे बाटा डेमा छुस्या फुस्या ता लगाय ठिठी किसिम या बस्ता डेकीगु ख त हे कसा टेसन डेकीगु बस्ता या ना काबले बगल गोचा कुला गोचा सिफाला डेमा छलबु डेमा चरेस डेमा गेसली डेमा आदि ख तर ठाउँकने अल्मुनियम व स्टिल या बस्ताल बजा कागु यागुली ठुक्ट या कसाटेगु परम्परागत पेशा धरापे लाना बन्द टक ज्यावंगु ख उडा टेगु ई पाया सामाजिक जा ठ्याबु नकिबले धास के या डेमा छला परम्परागत बस्ता या संरक्षण बिया वइचंगु दु कसा तेस बस्ता डेकी बले विशेष याना के कालेगु जसले चोनिगु सी अर्थात किनारा च्यागु मुगटी कागु वो चा सी बुइगु के बाटे लैट सुइगु चा सालेगु पुवा खनेगु गुण नियन्त्रण यागु लिसटेगु जायागु यानुवंगु ख हली बाख कार्यशाला उडा बाख चोमी पिनिगु बटी नेपाल भाषा या साहित्य व नेवा साहित्यकार पिण्ड वेक पिनिगु साहित्य बनिगु होटा चुलाकेगु ताटया हली नेवा गुठिया गोसाले जुमे चिबाख कार्यशाला गोष्ठी नेपाल सम्बत 1141 कछला गा खस्ती 2077 साल मंसिर 21 गते आइतबार जोगुदो ओगु गोष्ठी थी देया बाख चोमी पिस उत्साहजनक रूपमा बटिकया ठठको बाख बना दिएको ख
ओगु गोस्ती उडा बाख चोमिपी भवानी तुलाधर लोचन तारा तुलाधर पुष्प तुलाधर डाक्टर रीना तुलाधर केशरमान ताम्राकार अञ्जना ताम्राकार व दिव्य ताम्राकार पिसा थाठागु बाख बनान्यंका दिगु ख ओगु गोस्ती रचनाकार पिन्सा बंगु बाखाइ टकया डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर जो बाखाय समीक्षा न यान्दिगु ख नाप वेक्ल चिबाख्ने डेमाग तत्वया विषय वस्तु या त क घना उगु खया विस्तृत रूप कनिगुण यान्दिगु ख ठुक्ट वेक्ल ठाउगु ख तसे अन्तर्राष्ट्रिय कठ चिबाख गठिजुइ धका चिबाख छपु बनान्यंका दिगु ख वेक्ल चिबाख विषय टकया चिबाख्ने डको खया वर्णन या मुआगु धारण पंकुसे मात्र सांकेतिक भाषा शब्द एट बकया ची हाकयना कनिगु ख ढका तैदिगु दु चिबाख्ने शब्द नुग्ले झे पिगु ज्या या फेकेगु हे चिबाख सफलता न ख ढका आशय व्यक्त यान्दिगु दु वेक्ल चिबाख चर्चा यागु छोले चिबाख्ने नापा या वाक्य व बाख या लिपाङ्गु वाक्य तस्क महत्वपूर्ण जुइगु ख तक कना दिसे वेक्ल ची हाकल ची बाख्ने छमबा निमजक पात्र दया छगुहे ठा उब्ले या मनोदशा अले लिचो या ख डेमागु तर्क तक न्यवय दिगु जी एकको सुभाय देशना चुना बुख चोमी सुगत सिंजराकार व बुख बोमी प्रेम हिरा तुलाठ जुयाटा वेका पिस निरन्तर रूपमा जिस बुख चोया ठुक ठ बुख बोना ग्वालेन दिगु जुल सुगत रत्न सिंजराकार जुया बारे खना मासा वेकन ठुगु ज्याजो शुभारम्भ निसे बुख चोया विभिन्न कठाया मसिका चोया विभिन्न कठाया लेख रचना चोया जित ग्वालेन दिगु हना सुगत रत्न सिंजराकार जुयाटा एकको नमन व सुभाय देश चाहिँ पछाको दिपा पाखे हुने दिपा टुंगा ठुगु वाया उडा व्यक्तिगत जना गुजी जाजो उडा छ जेजो स सम्बन्धको न्यानोपन तिमीसँग छ तिमीसँग खुसीको सयौं रंग छ उकालो या ओह्रालो बाटो जिन्दगीको एकै नाचले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको डुब्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ हिरो डुएट खास छ डुएटले नजिक ल्याउँछ थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस् थगुन्नुक मसेका दिशा स्वस्थ नुगया नीति ठोखे बिचायन दिशा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. झुल्किरहेछ बढिरहेछ छर्दै मिठो मुस्काने फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार्यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ विजयी पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका
निका कुसी बजाको दिबा दुगा हाना चका चिकन लस्को स्याना चुना जाजो खत उडास चिखा चिकपिन जन्या कामी बिगिन हजुर टुका रेडियो पत्रिका चैन सफ देखु मेगा हारिया परिकल्पना संज्ञाना चंगु जाजो उडास जाजो दिस विभिन्न कठाया चिकपिन झने नेबेगो छले ठौ जी उडास जाजो निसगु पो ठेन्दुगु अवश्य न निसगु पो ठेन्दुगा उडास समाज याका चंगु ठुगु उडास जाजो या कोहे उतार चरा वे ढुगु उडास जाजो नापा जी याका चा याका चनो खारासनी आ ठुगु जाजो या सात बिगु निति लोचनता तुलादर भवानी तुलादर प्रेम हिरा तुलादर पाखिन एको हे ग्वाले जुगु अनुभव व महसुस जी यहाँ चुनाव जुल वेक अप छ ठुगु जाजोले सात बिया वेक अप निगु ई बिया दिगु रहेको न चुगु चोछा बगु खजुले एजुनी वेक अप जी एकको सुबा देछ चाहिँ ठो उडास जाजो आ भिडियो रुपे उनी माटका सब बोलन चंगु इले अच्छे कोस निशनगु निति गु कटे ठुगु इले गु निसगु बोठंगु इले न अच्छे कोस निशनगु निति प्रकाश वीर सिंह तुलादर लाजिम पाट पाखे सुई रोडा बेनु शोभा तुलादर लेड नमुना कमलासी पाखे नि न्यारोडा सरोज काजी तुलादर गुडविल फाइनान्स पाखे नि न्यारोडा प्रमोद मानसिंह बनिया प्रकट दुर्गा हाउस तेंगा पाखे नि न्यारोडा अजय रत्न स्थापित होटल लुम्बिनी गार्डन पाखे नि न्यारोडा टक तया वेक अप छ ठुसी न तो अचेको स्थापना नीति ग्वालियाको जुल ठुल्याख खल्या खस पेंगु लख व निरोडा आटक उनी ढुगु ठुगु इले आ जिसको उडासे ज्याजो त भिडियोले न्याकीगु न सोच उडा समाज ब्याको जुल अवश्य न ठुगु कठया सोच उडा समाज तय चौंडु उडासे ज्याजो त अझ परिष्कृत जना इंकीगु उडा समाज सोच जुगु ठुगु इले उडा समाज नाय भाजु डाक्टर रूप जति कसान ठुगु ज्याजो त एकुहे ग्वालियाको जुल वेकन निरन्तर रुपे अटुट रुपे विज्ञापन बिया वेक अप ग्वालियन गुजुल लिसे जीत उडास ज्याजो न्याकीको नीति छ आर्थिक स्रोत रहेको डाक्टर रूप ज्योति कसा पाखे वे चौजुल रसे लिसे मेपी उडा व्यक्तित्व पिन्छ पाखेन देश कसा शुभकामना विज्ञापन बिया जित ग्वालियन गुजुल एजुनी समस्त विज्ञापन डाटा पिता जी यको सुभा देछ से ठुकु वाले छ सम उडा व्यक्तित्व निवेको जुले उडास ज्याजो ठौ निसगु बोठंगु लस्ता छ ठु ज्याजो आ उडा समाज गुगुटा सुचौडो उडास ज्याजो या मु टाट्नो मु आज सुख उडास ज्याजो न आगु कठा ज्याजो न्याकी ल उडास ज्याजो आगु कठा न्याउनी रेगु विषय त क घना छ उडास समाज नायो डाक्टर रूप जति कसा नापजि छ खना बला ब्याको कुटो जासो उडास ज्याजो आगु कठा न्याउनी ठिके छुटु युपा वइ नेन बाख्यौने उडास ज्याजो या निसगु बोया विशेष प्रस्तुति उडास समाज नायो डाक्टर रूप जति कसा दगले ना पाछ लस्को स्याना चुना उडास ज्याजो या निसगु तस्का हिफुगु लेताउ खख कि चाहिँ उडासमा चाहिँ उडासमालेको त उडास निस बु चाहिँ एपिसोड थिउला तस्का बालाउ खुसियो छौ उडास ठौ इतिहासीय मोडेल रुला निसगु ठेन्यु रह्यो उन छुनको ठ या डोरे मासे उला गणना मोदीको से कोभिड हुने जिमा चाहिँ त न्याका थोइले चाहिँ उडास 100 टका चाहिँ छि चाहिँ गुठा बिचा जना गुठ उडास त गेना न्याकी छुडु उडास 100 बारे चाहिँ छु धारणा थोइले उडास सहयोग परिकल्पना ख ओ वपति सोच व ख व सुरिला आतखला चाहिँ त जी बिगिन पाके डाक्टर ज्ञानेन नप सम्पर्क जिया चाहिँ प्रस्ताव व ख सोको कार्यकालले चाहिँ यो अन्तिम वर्ष वाउ जुल तर जी चाहिँ त्यो त महत्त्व यो कारण छ त जियो त ज्याखो त कोयाना चाहिँ यो प्रचार मजल स्माना मसे लाल के छु लाभला मजल लाभ गुरु जिमा को मजल गिन त प्रचार पानक जिमा सक्छ सीमा अझको इमसँग बटिकावा भई होला चाहिँ यन्त्र ज्या चाहिँ इमसँग ए थोरै खरका चाहिँ थुइके भई सिके भई देखा चाहिँ अबले तकला जी ख्वापौ ल सोलापो व देशका पिगापटी व तपोपटी वन पिका यन्त्र का तपोपटी न यन्त्र का तर वो किते समस्या के दासा तो छेका पति छेंगिर चाहिँ बजा परमे समस्या न जसो खा थिया वनाल चोखा गिजे वइले चाहिँ तो ठ्याक चाहिँ तो रेडियोले चाहिँ प्यावेको सम्भावना त थौ तस्कै बाला या चाहिँ दिन तो या मार्गा चाहिँ यो अक्सर जिया चाहिँ जिन तो सूर्य कौजला तो आतको परिणाम से बेला यो कोया उत्साहजन जो सगले चाहिँ तुकी तस्कै खुशी लेता जो छरा छ अथवा अपुजलो अपु माने न्यून तो अपुजलो अना तुकी न अथवा नापना प दुसरा रेडियो जगो दुसा रेडियो छकावै ल बिवार वै कुनो न्यनि खन्दा खन्छ खन मखन हानु नि भया मखपति चीज तर थौकने गुण हु प्रविधि व उपति ख प्रविधि अनुसार चाहिँ
थोला चाहिँ हैन लाइभ फेसबुक दु युट्युब दुब्लाला थय त माउइले थय लाउइले स्वेजिलो निन्जिलो ल एजुजुनी नाम थियो चाहिँ तस्का तरौ चाहिँ दुदो अनि उदुलो मेरो चाहिँ त ख्वापो सर चाहिँ तन जी तन ये अथवा नेपाल देशे जको भित्र नि आफै बुझिलो अथवा डिजिटल मिडिया चाहिँ जुब्लाला विदेश चोपिन्छ न उले चाहिँ एक्सेस दु प्रिजिलो वेकअप दिन्छ न चाहिँ इन्फो जुब्लाला पुरा समाज क्रियाकलाप बारे गतिविधि बारे चाहिँ ल वेकअप दिन्छ सक्छन चाहिँ जिनखने दु र थपिने चाहिँ मिसँग चाहिँ सुझाव न बिफु अथवा त्यो योगदान नै आफूपट्टि ल यो कमाले चाहिँ उकियाना चाहिँ त्यो ताठे चाहिँ त्यो उरा समाज सय खरो ल उरा सर राउदी क उरा सय जिया चाहिँ जिफु छ तस्का चाहिँ लेटर फु ठुवा उडा स चाहिँ ठौ निस बो जिन हतन दाय ऐतिहासिक मोडे रुचि छ कोभिड या हुने न ठो मडिका निरन्तर रूपमा उनामला उडा स माजे चाहिँ ज्यापी पदाधिकारी पिन छ न जिस खलाबला तया मेपी उडा समुदाय पिन न खलाबला टेको दौरान चाहिँ वेक अप निको छौ यो चाहिँ गुनासो चाहिँ छुट जिस उडा समाज त ठो रेडियो पाके चाहिँ विभिन्न सुझाव टु भ्यू उडा समाज थियो ठो भटी चाहिँ मन्यौ खलेर गान एको चाहिँ मन्टेउ चाहिँ अफ एरे मलाई इन्टरभ्यु सिरियल हुँगा अफ एरे चाहिँ जिता यो चाहिँ प्रतिक्रिया जिता उडा सहित न हो ठिकै चाहिँ ठोक ठुनिया सहित चाहिँ ठौ ठोइले सित जि पंगत हुना ठिकै चाहिँ उडा स निन्यु अथवा उडा समाज कार्य समिति पिसा टो बालको बुझेजु खकि म ठिकै छु ए अठे जग्गा फिडब्याक होला रब जिया त पहिलो पटक जनाउँदै जिन थटे भने विचार पंगुरका चाहिँ उही अठे खसा तुकी बारे जिमसँग ध्यान बिमा अवश्य न ख तर कि जो अट्न जे फुकी अथवा उरा समाजको जास्न पुजाइ चाहिँ थवे तरिका चाहिँ ज्याजस न अथवा हप्तासको चाहिँ न्यून कि निनी पिन्छ न उली बालको नोटमय त टिपेमय त र सुझाव विभूति चाहिँ होला त्यससँग गो अन्तर्वार्ता अथवा उ ताग जस्ने कि चाहिँ ठक्क छौ अथवा नवाउजी फुक्ला उके अठे खसा उके त चाहिँ छौ निसाले छौ विधि छौ देख मलाई किचन थे नवाउ पतिले चाहिँ उरा समाज त त्यससँग कि मध्ये आपा चाहिँ थाउ व्यक्तिगत खमाला खलाबला झिपु खना जस्ने र अनुभव चाहिँ वे जीवनी बारे र वे चाहिँ विभिन्न घटना बारे र यहाँ चाहिँ आपा चाहिँ मलाई छलफल जस्ने खन जस्ने पति ल रुकी मध्ये टक्क चाहिँ छौ रासमा थे आस जु आस धापति बारे नि अठे खसा उ चाहिँ यहाँ छ बिगेन न कि चाहिँ भसा ग्वालिया जो यहाँ छौ टिपेना जिम्तो चाहिँ छुइ आसा जानकारी छुइ आसा आथौनेर चाहिँ अनेकौं तरिका छुइ जो व्हाट्सएप मा छुइ आसा जो वाइबर मा छुइ आसा जो आसा ए तो फलम में चाहिँ थे नवाउ खरका चाहिँ जिमसन चाहिँ सिकी जिल्ला रुमुङ्गे जिल्ला ठुखना गठे यो कुसा चाहिँ छौ लस्ताइ खना पुजिला जसै सुना चाहिँ म्युजिशियन मिस उडा समाज ग्वालिया चाहिँ उडा त्यो सम्राट लिम्बि तिमसन सिने ट्रेनर बिस जिम थे याबडु जिम ना सहकारी याबडु यो चाहिँ मन्डे छ जिम त अनइन्टेन्डेड हाउडु मलाई अफिरेन्ट हाउडु तर वो चाहिँ कार्यान्वयन मजुर हैन गुनास चाहिँ पंगा चाहिँ अवस्था नै दुजु चाहिँ मोबाइल पुगिन्दै कि वो जिमसन चाहिँ मसिया न यो कोन जु खफु होला मसिया जिम त ला न्यालो सुदाल मालसुंडु मसिया चाहिँ आपा जिन्दाले आपा मसिया खगला तासी आतो खला उडा सजिनी पिन यो कोन दु ल यो कोन न्योसन चाहिँ मुनतेसन चाहिँ आतो वो 1 घण्टा चाहिँ छटा फेट्ना मलाई पुरा मेरो चाहिँ जमेसे निनी पि खैमुको ल आतो थोला रेडियोले न्याउला खया खगिला वो थाउ मेरो छु जना यन्छु न निन न ल र ए जुजु नि चाहिँ अब चना वो खुखला ख टिपे यन्छु स्नान त्यही मुख न धाउले चाहिँ वो झट्ट दापति ख चाहिँ ए कजुका तो आयो चाहिँ बिमार चाहिँ मुखला ठक्कने बिमार चाहिँ कुनो चिजा थो चाहिँ खचका तो नारका थिस्ने तर कुनै बिमार कुनो चाहिँ मुला जस्तो पछा मिटिङ जेरा लोम न ल लोम न चाहिँ मे हप्ता ला हैन अलि तापन न झन्झन चाहिँ बाको कि चाहिँ आतो बेथो तरिका चाहिँ विधिवत रूपमा हैन त्यो टिपेन वो चाहिँ त्यो पेशाप्रति या अथवा मुछान्जे त अथवा प्रचार छान्जे त अथवा सम्बन्धित चाहिँ त्यो कजिपिन त चाहिँ र त्यो थ्यांक यू चाहिँ लिखित रूपमा ल चाहिँ थ्यांक यू बुद्धि छौ उपाय छौ ओ अठ्या छौ याद हस अरु जिमसँग चाहिँ ए फलामेसँग दाउक पहिले सुधारका स्पष्ट मस हो कि उना चाहिँ सम्पर्क ठिकाना निन्न जिल्ला छिमसँग चाहिँ छिन्छ थुथु सुधार गरिबुटी धाटेन सुख जिमतला थेला मालचों कपडी ख धाजिला पहिले आपासिया चाहिँ त सुधार बिबला चाहिँ ब्याकअप चाहिँ थएन चुकी चाहिँ इन्भल्भ ज्या थपिँदैन कि लगे ज्या घ्वाली आपति न पुरा छौ प्रस्ताव न बिउ खफु
주서대 왜 갑니다 뒤 차가네 까까 자 친태 야포라 연비프가 다부디스가 가짐들 연비에서는 지금도 시가 एकदम 유가 라브지 가서 다नो पाएजला यहाँ तस्कै बनाउ ख जिसा आतको चाहिँ यन चुनाउ मध्ये चाहिँ छोजिस कला थो जिम टोफिनो चौ खयाफु र आ पाटु पुटला चाहिँ यन चुनाउ देफु द कोय मया लखैमको र तर आ थेना चाहिँ बानको चाहिँ छौ तरिका देखा उपाय देखा चाहिँ यहाँ छ र छुए तो मुफी ग या चाहिँ या दस वेकअप इन सुझाव दिपिनु न चाहिँ चाहिँ मने चाहिँ सन्तुष्टि जी के जिम व्यक्ति कम से कम उरासमा चाहिँ ठुके बारे चाहिँ आज 10 फोनेर सटामा एथो चिज गेरी बनाको जो थेत नका चाहिँ मलाई जिम त कोनि न दिफु तो उडास न चाहिँ खन उडास चाहिँ रेडियो उपत्यका परिकल्पना जी चाहिँ ज्ञान न चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ उडा समाज प्रपोजलहरुमा चाहिँ आंगन सहज रूपमा स्वीकारी जुट भएको अवस्था चाहिँ उडास चाहिँ समस्त उडाटेको खडका उडा समाजमा स्वीकार्यहरुका उडाटे त ठीक एकैछको ढाटेको माछा ठिकै ग्वालिया उजिफु वेकअपसँग खलमला टेबु जिफु ठो उडाटे चाहिँ ठो उडास चाहिँ झ्योहे खडका चाहिँ एकैछको ढाटेको माछा भएको ठाउँ दिनको होले थो थुकी चाहिँ जिन जितन बिचा वखा बराबर खला आछि पनि चाहिँ आतो धारे आसा त निसको अब एपिसोड थिन देउला तस्कै तरुङ खा छि पनि चाहिँ थुकेर युका मेहनत दुगला आबिगेला छ प्राविधिक रूपमा थोया क्षेत्र चाहिँ जेन्जोम जुलिया नामला एसान चाहिँ थो थोर्तको चाहिँ गला थो उरा सले विशेष ध्यान बिया आफुन तस्कै सराहनीय ख तर उना पनि चाहिँ उरा समाज पाके है गु कमिटी ख डाक्टर ज्ञानेन्द्र जुला डाक्टर ज्ञानेन्द्र चाहिँ उन्मिसी थाउ इ बेच्नु उ चाहिँ मलाई के चाहिँ मेरो त्यहाँ चुन र ध्यान बेच्नु र हरेक चाहिँ त्यो आर्थिक पक्ष चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष ख र नसला आर्थिक पक्ष बमला छ सुवन दिशामा हिरो न पाखे जुन त गु ढाडस गु चाहिँ मदिको चाहिँ विज्ञापन हुन्छ गु छ न सोच्या बहु खन जो वो न आठकेत न तैजुन माला मरासला चाहिँ हिरो न चाहिँ तोड सही गला मे पिनो पिसन तोड चाहिँ अच्छे कोसे चाहिँ कुन चाहिँ व्याक पिन उले व्याकरण चाहिँ म एकदम मेहनतिना चाहिँ गोमेश के बोले अच्छे कोसला उठाएर उनको भविष्य लागि चाहिँ मलाई कि चाहिँ थोदोको जुलियाना चाहिँ यो खोया लाभ जस्तो हुँदो तर उठो लाभयोपति गुली सक्षा चाहिँ उरा त्यो पखे छेनमापति ख उ ठ्याउ रेपति छौ चाहिँ हिजो विशेष गरेर यनाउन खगला त्यो बोटिका क्यु निकला त्यो प्रश्न जना त्यो क्विज चाहिँ ना ल लग्यो चाहिँ वयाहरु खाने यनाउ ख उकेन गोमेशा जना चाहिँ उनका सिधु ख तर उले उसको डिका उडा समाज डिको कारण छ उसको न बालको वया ख तुकी चाहिँ भजो वया छुकी थरी यावली चाहिँ सम लगाइ दिइ मलाई सुना चाहिँ त्यो प्रस्ताव क वे चाहिँ थमा याना चाहिँ त्यानुया र माला चाहिँ का मालका धाबला चाहिँ फट दिन उनका बोला छदै उडा सहयोग दि खनामा छ प्यानीको बुधबार उनगा विवाद गर्नु ख आर्थिक समस्या छ भटी चाहिँ उडा समाज कटौती आउनु दु अलि यको मन्डिसन ठिकै चाहिँ सो कटौती जुलर गान गुनासो सामाजिक सञ्जालले पङ्गुनु दु ठिकै छ रे म यामा ख खला आतो जी थेक जनमला थो थ्वे जीवन गुले 87.6 मा उकी चाहिँ उकिएर अथवा मेली चाहिँ हरेक दिनै जो आए सुनु सु कार्यक्रम उचाउनु छ खला हरेक दिनै उचाउनु निने उचाउनु खला निने उचाउनु खला उकी चाहिँ आ थो चाहिँ आwo वपति खसे तो नियम पिन्तर न्यन मुन्यम पिन्तर चाहिँ थ्यांक यू चाहिँ छु पाया जुगला आwo उकेता तो प्रविधि सु पिन्छ चाहिँ गला आ मुसी आज जी फेसबुक पासमा जी था चला म अगला पासमा इन चला मैना युजर मैना अघि निसे मुसी तर फेसबुक एकदमै प्रभावकारी एकदमै मलाई एकदम इन्फ्लुएन्सर एकदमै इफेक्टिभ थाउ न्याउ जुनि ने र थो मुन्यम पिन्तर चाहिँ तो त्यो चाहिँ छौ सारांश चाहिँ थो एपिसोड चाहिँ थ्यां खोन्दुनी त्यसपछि छौ चाहिँ भाइबरन धाला अथवा चाहिँ उगेना दुसरा इमसँग चाहिँ वो माला चाहिँ न्युपति र हान न्युपति यहाँ चाहिँ सुन वो माने प्रचार चाहिँ लिपाई प्रचार कि चाहिँ न्युसा र सुयाना चाहिँ अले उक्यो चाहिँ छौ इन्डेक्स आर्काइभ चाहिँ देखा इन्डेक्स चाहिँ देखा गला सुया चाहिँ छोटो चाहिँ एपिसोड चाहिँ फना मेन्सन थे नव दुर्गा चाहिँ वो सुनान गर्न सुए माछा सुए जीको रेफरेन्स चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ यहाँ रहेछ नि र अठे आशा चाहिँ बुझ्यो अझ अठे चाहिँ थो उरा सले वबुति चिता अनि ख्वा पौले न तेजुला अथवा मेउलिन मेउ मिडिया न तेजुला चाहिँ छ चिचुना नि र तो दोक्सास मृत्युका उली बाना अझ मछम पिन्तन थ्यांक यू हिसाबमा वो लिपलिपन चाहिँ मलाई लोमने थो फनाउ एपिसोड थेरे जुपटी गा चाहिँ बानक सुना चाहिँ एउटा छौ मिस जुपिँदै पनि ल इम्तन चाहिँ हाना चाहिँ मको एथेर गा चाहिँ हाना लुमक्यो रक्यो छ सारांश सोपति मलाई बिहा चाहिँ इम्त हैन एट्र्याक्ट या यहाँ चाहिँ छुछु उपाय आज बुझ यामा के त्यो पहुँच चाहिँ बुझ बढ्या माथे खला उडा स त दुवे कारण न चाहिँ उडासमा त यको ग्वाली जुदु ल ग्वालीले ग्वाली त अनि को त थाउ खन्छै थिएन
थु गटकी बुखला त्यो समाचार होला ऊ चाहिँ अथवा नस विभिन्न चाहिँ खला पुजा पिछा विभिन्न उरा व्यक्तित्व पिन मलाई पाकेपति गु बुखङ ख गु समाचार ख नस चाहिँ ऊ सीमित चाहिँ ऊ सक्षा सिया मुसाजनेपति चिज चाहिँ अब उरासन चाहिँ छोटो चाहिँ अब यान बिब्लाला योक्सा सिउजरो थोला यो सिउजरो तर तस्कै बाना ख या पिन न थाय चाहिँ अब भजा मलाई त्यो नेबु ताइ गला कि चाहिँ थोला पनामिसन थाय या उठेर का चाहिँ सिलर का चाहिँ कि वो क्वेशन ल प्लस चाहिँ त्यो सूचना प्रसारण न यामापति न ल सूचना बिमापति गला अदा एसीपति का पनाफला जिसन चाहिँ हनिपति कार्यक्रम थाय दित्यौं अथवा चाहिँ थोरो कार्यक्रम चाहिँ थाय यात्यौं गा चाहिँ गु सूचना सूचना चाहिँ सूचना बिमापति उन बिखन ल अलर्ट चाहिँ अथवा जिसन चाहिँ आला अब आथो खासेना चाहिँ छोला गु अन्तर्वार्ता ख अन्तर्वार्ता ल सुरुन्च्या दुपति जुल लौज्ञाना चाहिँ यो क्वा उरा व्यक्तित्व चाहिँ ल शिक्षा मसिला ल युक्सु चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मसे चम्पिङ ल भूमिका मसे चम्पिङ त ल मसिला यो त लाभ जुगा दु तर आ चाहिँ त्यो हालसाले चाहिँ सुरेनपति गु ख किसान चासा उरा समाज छौ मुख्य उद्देश्य ल चाहिँ छौ महाभायपति ल जीवन न्या भायपति मलाई प्रचार प्रसार हो के चाहिँ प्रचार यानी माने छेलियुपति चाहिँ ज्या चाहिँ उयाउली चाहिँ आथो बाहङकुनिपति होला म्याहाक्युपति अन्यायनले कम उमेर पिन्छ न कि चाहिँ बजा मुलाउ कि चाहिँ बुटिकै अपति खण्ड त अठ्या चाहिँ जिउ विधिमा चाहिँ सौख तस्कै तौरपति होला जिउ चाहिँ उद्देश्यका विधिबिहार चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ गु एकरूपतापति अथवा चाहिँ उके अघिपति उके बारे न र आज उति चाहिँ प्रचार जसोंदु अघि त बजा अझ मोर इन्ट्रेस्टिङ रूपमा मलाई शिक्षा चाहिँ निने पुगे र अथवा त्यो चाहिँ बजा इन्टरेक्टिभ किसिम नि होला प्रश्न निनेपति होला यहाँ किसिम या गयाजु जिसन चाहिँ त्यो नक्तिने सुरे नौजुल त आथु त अझ विकास हैन अझ त्यो त सुधार हैन अझ त्यो त नेफुकु पाके चाहिँ गयाजुले चाहिँ छ यसले छलफलले विषय होला इतिहास चाहिँ भन्दा नसा बड़ी मोनोटोनस चाहिँ जुल कि चाहिँ खुर बना चाहिँ गुथ्या जुल तर उयो त रिएक्टिभ थिएन चाहिँ मलाई याद अठ्या बाखन चाहिँ होला अठ्या चाहिँ इन्टरेक्टिभ थिङ किसिममा चाहिँ मेपिन त चाहिँ फचिमपट्ले अझ इन्भल्भ यापति किसिममा हैन चाहिँ गठे उयो त इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब बढाइको पतिको अब सोचाजु ख तर छोटोको हैन चाहिँ र थोड़ा उरा समाज थाउजु झिउ चाहिँ मुख्य गु ज्याख ख र उकिया ग्वाली जुजुले र उकिना उरा सरन र ग्वाली जुजु उरा सहयोगदी बारे कलामा चाहिँ चको चाहिँ उरा समाज सुखला ढासिने आठुले चाहिँ भिडियो उनी मार्का चाहिँ छ अछेको स्थापना अटो भिडियो उनीपट्टि चाहिँ पछि चाहिँ रूपसँग चाहिँ छुप जान्छ आज भिडियोले उनी फेरि दु अवस्था नाजा वे आर्थिक पनि खौइ मलाई यो कुछु आर्थिक ग्वाली नै मरु ठो अवस्था हिरो न चाहिँ जाउँ टाइममा भिडियोले उनी फेरि अवस्था दुखी जिन्सले नि कि चाहिँ छु जिउ चाहिँ दो सुजुल धारा जाछ छट्टै चाहिँ टिभी ताके त टिभी चाहिँ धेपति भज जिन्सले थकु ठेन्छ ल थाहा छ ठिकै छ स्लट क्यामल ल उके चाहिँ टाइम बिमल उके त यामल कि आयन त डिजिटल टाइप नि ल आथोंगनेला चाहिँ विभिन्न बिगिन यन्त्रपति चाहिँ त्यो गो हरप्रहर धापति बनाउन अनलाइन नि ल उके लागि टिभी चाहिँ स्लट के त मोरो ल मोरसान त जपति उकि चाहिँ उरा समाजपति त्यो भिडियो उनिउली नि छट्टुन चाहिँ टिभी ताकामा छ अथवा तुकिसमा चाहिँ अनलाइन योपति जब यास चाहिँ जिन्सेर ऊ हराएको पनि थिएन उहाँका र उको लागि चाहिँ खर्च न कम जिमुखा बा र या त न अपुज र कि उकी सुरु यहाँ चाहिँ जिन्सेर कुटा आछ लाभजी आर्थिक पक्षलाई अब कि चाहिँ गुली मुन्टासँग गुली त प्रचार जुल उसले चाहिँ अहिले विज्ञापन बिपिन हुने भएका र आनन्द चाहिँ जिन्सेलाई त्यो एफएम दको जुलियाना चाहिँ रेडियो थियो जुलियाना चाहिँ भित्र विज्ञापन उसले न्यान मोइछन् ल झिसन चाहिँ यदि त्यो इन्फर्मेसन छ त्यो जानकारी चाहिँ बिफुकी यस्तो उरा सधैँ ठोमेसा न्यो ढा चाहिँ सिधा छ र चाहिँ आथो सिधै मुख चाहिँ फेसबुक चाहिँ भ्युज चाहिँ खन्छ नि मलाई भ्युज चाहिँ खन्छ नि फेसबुक चाहिँ गुलमसी भ्युज छौ भ्युज दिउँछ 3000 त न्यून अवस्था नै रुचे कि जस्तै कोभिडले चाहिँ कोरोनापट्टि चाहिँ थेजिया चाहिँ लुट एड्स भनेको भाइरस जस्तो लापर खनाउन उडा भाइरस जस्तो लापर खनाउले चाहिँ वेक अप इन ख एकैसान न्यून झिके दसुन दुजोल दसुल दु एजुने ठिटो चाहिँ याम फेम या चाहिँ फैदैन यामल असि यामल छ भिडियो यामल भिडियो ना चाहिँ अले मेरो चाहिँ छौ छोरा छ जिसले छौ यामापति ब्रेक केना ल आ थोंगने चाहिँ मनो त्यो अटेन्सन त्यता त ल आ त जीवन चाहिँ त्यो उरा छ चाहिँ गुली मिनट उड्ने थियो सन्डे 50 मिनट दाला 50 मिनट 50 मिनट भन्छ ताका जल्दैन अटेन्सन स्प्यान नि अटेन्सन स्प्यान हान्न छ चाहिँ मेरो जाजी तोडा चाहिँ के पुरा बिउमा पनि दाल त मिसयुज र दुईला र छ मिसुलाले छौ पार्ट मिसुला हाक्न म चाहिँ मुनिने फो
किन त बर ब्रेक हैन मतलब तो हरेक एपिसोड चाहिँ चियाको हैन अथवा अथवा एना चाहिँ छु यहाँ पर्छ ल मुन त with the नियन्त्र बजा ऑफी टाइम दी ऑफीला थेम सोंगला अटे चाहिँ भिडियो बनाउन नि र छटुवा तागा मय चाहिँ नि र आ जिन खनाउ चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ अनि छेन सोपिन नि स्विच्ने वे एन्सर पटिला तंगनेला भिडियोला चाहिँ चिचिरो पति यो को प्याउ नि 2 मिनेट 5 मिनेट 5 गला उ चाहिँ उ सोइगला आ चाहिँ उ सोयरुका चाहिँ अल उ झिफुतला चाहिँ अल उ कित हानो कन्टिन्यू याना आइगला ल एजु जुरि नि मन त मेन चाहिँ जिन अट्र्याक्ट यामा पति गला उ हिसाबमा चाहिँ त्यो जीवराजमा जो भिडियो लेन ल वने पासा चाहिँ अब मुन्तास सोयो सुरु है र अब के त अठे जो आ निन्यु जो सोयो छैन सोएन त दाडा ल थ खाना केन्द्र दा चाहिँ गला मस्त गला न्यालिटी मस्त छ गला आ त दिसन खान खान त टिभी ला विभिन्न म्यालु कार्यक्रम ने आ इन्डियाला इन्डियन टिभी त ला यो क्वा चला जुले गला रियालिटी शो त गुलमिसी चला जु गला ओ गिला यहाँ आवे दिसन नि गला एना टिभी मछि मोसी चाहिँ दिसन भिडियो ला एना चाहिँ यार आसन गला चाहिँ अठियार असल पार्टिसिपेट जुई र अलो खास ना चाहिँ मस्त की टार्गेट ना चाहिँ गला बाखा कार्यक्रम में हाक्यो मलाई प्याखाउ आगन भिडियो जुला प्याखाउन गिला एफएमएल प्याखाउन एउटा के मैले तर इन्ट्रेस्टिङ धेरै प्याखाउ खाछौ यहाँ चाहिँ यामन त्रुके चाहिँ भजा एकला मेहनत यामना एक हैन सको याद ना चाहिँ लगातार यानी कि 200 पटक याद हेर्ला तस्का मैंने त्यो पर्सिस्टेन्स ला त्यो एकदम लगातार या फुरेर तो स्टामिना न उगे खण्डर किन्तु भिडियो न चाहिँ वे किसमा बरु चिया कके या याना चाहिँ र भजबजा याना चाहिँ उगे थपया यानी यानी कि दसा यो दुई तरह के लागि चाहिँ आतो छियो एडिटोरियल टिम चाहिँ होला बल्लक भन र वेक अप इन्जन या पिन्तन सो पारिश्रमिक सो थैत न आर्थिक चाहिँ लाभ नै दैकुला चाहिँ उगे मलाई कन्टिन्युटी दैवे अर्जुला विभिन्न किमा पुरस्कार हिसाबमा जिफु अथवा चाहिँ मलाई मिमे किसमा जिफु एना या फसा उजी चाहिँ थुका चाहिँ आठो कोभिड जुरुगाला थुपुती पक्षलाई चाहिँ झन् महत्त्वपूर्ण पक्ष जुल ल अब चाहिँ उ लिखित जुपुती आला धर्ने आला पुग्नेला अखबार देला यो कुरा मर्या भन्नुला ल त कोही अनलाइन जुरुङला ल कि चाहिँ थोडा अनलाइन इन्की फुपुती अनलाइन फाइदा छ प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ नभएसन यो घटे जुरुङला ल क्यामेरा हाना क्यामेरा कस्ट घटे ल क्यामेरा क्वालिटी बाँध त एकदम कम खर्चपति क्यामेरा न लगानी क्यामेरा न धाबरा पैसा तो धाबरला फिल्म शूट एबला गबा गयो क्यामेरा मलाई आला चाहिँ जी खनाला चाहिँ थपि त गयो क्यामेरा जग मलाई दसना गाउँ दिनु न कि चाहिँ तो यहाँ चाहिँ अवश्य चाहिँ तस्का उपयुक्त खत हुने ठिक टाइम चाहिँ उरासमा ज मिडियाले गएको ठाउँ सोचौँ खैरला पहिला ख्वाबो बिकन्थ्यौँ रेडियो प्रोग्रामिङहरू मिडियाले महत्त्व चाहिँ गएको ठाउँ बेचौँ उरासमा चाहिँ महत्त्वले जसले बेच्नु हुँदो ठेन होला म बिन मापति गला तर चाहिँ थाउ खोनि तो निखे गला थाउको मेपिन्दा थिंक मला मेपि जब पिन्दा थिंक मला अनि मेपिनु खन्छ थपिजन इन फ्याक्ट मला होला हामीले चाहिँ आतो थाउ खोकिने पति उरासना चाहिँ मेपिन्दा थिंक चौँडो अनि अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा यहाँ चाहिँ कि इन्टरएक्टिभ यामल दियो होला यहाँ चाहिँ अठिना चाहिँ मेपिनु खना चाहिँ उरासमा चाहिँ उयो जुल होला चाहिँ तपाईको चाहिँ आज म धाकी उरास समाज अनुसार जस्तो पता मिटिङ जसोमले अथवा स्वित सम्पर्क धावपति चाहिँ छौ तरिका जुल तर त्यहाँ चाहिँ उरासले उना चाहिँ एउटा नन भ्यू बाप्ते चाहिँ वो उरासमा चाहिँ छेउछन हुन चाहिँ छौ मेरो महत्त्वपूर्ण तरिका जुल लौखि निखे ल खला बना जुपति चाहिँ समाउनु हुने त्यो मिडियालाई हानौ गुपति चाहिँ त्यो झिउ चाहिँ त्यो ख्वापौली नै लिखित छुट्याइ त पेपर भएपछि मिडिया चाहिँ मलाई उगी चाहिँ सम्भवहरूपट्टि र ठुकी सम्भव कि चाहिँ फेरि चाहिँ यानि के माथि चाहिँ जिसलाई आज का छिगुने चाहिँ त्यो उरास चाहिँ एडिटोरियल कमिटी उसका चुनाने त्यो त थोके फाइदा गेना क्या त्यो त गेना बढाएन कि त्यो अपुवा गेना इन्ट्रेस्ट नहीं वो तो था आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो त गेना सक्षम हो मलाई थ तुटिन चुकीपट्टि र उपाय चाहिँ यहाँहरू चाहिँ खलमलाई या ई टेल्थेन खेल ठाउँ उडास चाहिँ निसब ठाउँ ठाउँ चाहिँ उडास एभ्री छुमटी समीक्षा या लेख खलाया भएर पुग्छ ठोइले पट्टि दि प्रसंग हिला चाहिँ उडास समाजमा पनि छ पोके स्वागत था उडास समाज छु पेको कार्यकालमा ठो कार्यकाल चाहिँ गुगु ठाउँ जुल ठो कार्यकाल चाहिँ कोभिड कार्यकाल जुन गगला दुर्भाग्यवश ला कोभिड ऐना चाहिँ दक्वा जाखन सकेला त गला तमा या मापति या फुपति सकेला ना चाहिँ यो कोल रुके तर सो लेता छौ छुरा छ तो तुकिन चाहिँ आज डॉक्टर ज्ञानेन्द्रले प्रमोद बने अगला बैकअप निमेशन जाना ने तो
उरा पनि जब पनि त इन्सुरेन्स यहाँ पति नि र अब एमरा सक्छ निलिगा तो जाला तो जुई खला मुखला धाटेन जुइला खला मुखला चाहिँ तर मुखो गका बिन्छ एकदम मुख ठुला यहाँ लागेको खर्का चाहिँ धाउले झिनोका उथियामा खर्का सपोर्टमा चाहिँ र कटुके चाहिँ अथवा 15% चाहिँ प्रिमियम चाहिँ जिएमपला बिरका चाहिँ मलाई एना प्रोत्साहित एना चाहिँ यानो या थौँ दिने चाहिँ निसो गुली चाहिँ चाचु मलाई म त्यसमा चाहिँ त्यो बिमा याक्ला उकि मध्ये नि हमेशा चाहिँ र त्यो क्लेम परेको छ होला उकि मध्ये चाहिँ जिसैलाई तस्को चर्को चाहिँ बिरामी जुपी मुखो र एजुबलाई चाहिँ उता लाभा जुल्ने छ किसमा होला चिठा लाभा थियो होला किसमा होला खोला अठो बिरामी जुप त्यहाँ ज्ञानपुर लुए जुबे त अठला हल्का काला मजो तर लुएला ज्ञानपुर ख त्यसमा चाहिँ लुए जुलिन चाहिँ बिमा यन्त्रले र त्यसलाई पायो जुल आला वही जुल जुलिन चाहिँ उसो तस्कै बनाउ ज्या खन होला र अठे चाहिँ तोइले चाहिँ आजिसँग चाहिँ करेन्ट डिपेन्ड चाहिँ होला त्यो खोला त्यसपछि कनेक्सन चाहिँ ठिक मजो ग्राममा चाहिँ कोभिड हैन चाहिँ मुन त आबा करेन्ट डिपेन्ड थिएन त गाना जिफु तर करेन्ट डिपेन्ड चाहिँ गु जिउचिता ख र वो चाहिँ भजा सिनु अवस्था लान्छौँ ती हुन देखे सिरल देखि सिरेरुका चाहिँ आमुन चाहिँ दोस्रो चितायो चाहिँ आवश्यकता चाहिँ झन्झन खनाउ छौँ र यहाँ दोस्रो चितायो जब तयारी छौँ र आँखाले चाहिँ सिउटी पिस खचुना चाहिँ गनी यहाँ उठ्यो र चियाउन खन्जी र सुँगु चिता जुन हेर्नु र पहिलो दोस्रो तेस्रो डी चाहिँ बिचैउटी चाहिँ आयन्ते र त्यो दोस्रो यापति गनी यहाँहरूका चाहिँ छौ बेका बिच चाहिँ निरो छ यहाँ निर्णय छ यहाँ बेला चाहिँ होला तुरन्त निर्णय चाहिँ बाछीभित्र चाहिँ तयार छ मेरो त सामान तयार दिनु होला कि चाहिँ अठिना चाहिँ लाभकारी उठ्छ कि कोरोना कार्यकालले खलाउँछ चाहिँ छुचु चाहिँ ज्यादा या मफ्टे होला थो सिङ छुचु बिजाय जुङ खमला नापसंगु कार्यकाल एकदमै सफल छु ठो कार्यकाल जि ठुचु या मफ्टो ठुचु या उडनी गडै अखैला वो ज्यादा जिति उदे छेन देखि उडे भलासा छेन देखि उड खज उछे उ ज्या कन्टेन्ट जुङ उडगे मला बना छौँ र ज्यादा डेपुटी खला बना छौँ उके लागि चाहिँ चाहिँ छु पोंगोर मुख्य चाहिँ उके लागि ला थय त माउ जगत चाहिँ ला थय तको थल हाटे वे म वे कोन चाहिँ न्याउने उनी मुजु पुति ज्या छ रोके जसो का तो जिनसले तो खुलै भित्रले तो न्याउनी चाहिँ जङ र फसल सोलै भित्र उनी फु कम से कम ज्या सुरु जी पुति समाउन यो गन्डु ल तर मेउला चाहिँ आजि खास કરીને तो विधि व्यवहार चाहिँ गु जिउ उरा समाज सुरु गठन जुसान चाहिँ पुति गु मूल जिउ चाहिँ ला उद्देश्य का विधि व्यवहार जो सुधार या पुति ला उखे छिपटी छकला तरासा विधि व्यवहार मजे हो न ल बिहान यहाँ के गला बेसपटी गला केर बजा यहाँ दक्वे छौ रोके जुठ्यान जाउन होला उगे एजुसन चाहिँ यहाँ अलि चाहिँ कुछ हिसाब पछि ध्यान बिमु फिसौँ ख मेउना क्रियाकलापला तो गरिया मेमो ज्या लकडाउन जुब्ला या खया मन्ड होला सुबु जे छ त हामीले नुगले वइजन छुरा छिने पिंगु कार्यकाल डाक्टर रूप ज्योति उडा समाज या नाय पढे आसिन दु ठोक कारण छ सुख दिन बस्यो होला अब मन त जिल्ला मलाई आज जिल्ला लोन मन नुगला त उमेर न उमेर कारणला गेखला जि तो सुङ कार्यक्रम सुजना बरी अब लुमंगा मे पिकिन जना चाहिँ जि सुजना नि गा चाहिँ त लुमके माने तर आज यहाँपट्टि मन त मलाई जालगा जुठे तर ल ठुकियाना चाहिँ उरातेपट्टि बजा मलाई पहिचान त उराते बजा फट चाहिँ ल गर्व जुल कि चाहिँ झिउ चाहिँ संगठन छौ थ्या दु उरा समाज दे थ्या दुरे चाहिँ जुलियाना चाहिँ ल जियाना चाहिँ खौ ठिगुल लाना चाहिँ ल थो जिता चाहिँ हाना मलाई दुर्गा देसौ ख जिल्ला गड्डगाला निकरु गा गड्डगा देउ ख हानो सोका जुंगा न गड्डे ख हाना पेका जुला पेकाले निर्वाचित जुल निर्वाचन ज्याना जुला ल एजु जुलि नि ल तर आथो जिसरा आथो जपिङ कि जिनु खन्थे त जिके जिनु छैन ल तर जुके आज चाहिँ खाली थोना प उपलब्धि दुनी छि यानोब्दि ज्यादै छु सन्तुष्ट उडा समाज आबद्ध जुइङा चाहिँ ज्यादै छि छु याना ठुछौ ज्यादै दि उडा समाज यानो दुराइपछि त्यो गौरव या बहगो सन्तुष्ट बहगो चाहिँ छु छोला उडा समाज छे हो पास का जीव यहाँ लुमंगे तो इएमआली गला या देमानी ला दुलिए मन सक्छा जब इंसान जिता आग्न गन दापटी गला गौरवले जिता छ्राछ खाली समाज त सेवा यार त गला आथुके बापते चाहिँ द चाहिँ छु जिने 10 का त यनो मको गला चाहिँ जिन छु धन कमाते यनो मको गला सो यहाँ चाहिँ मको त समाजको सेवा गला आज धर्म वनत्र मन न गला भगवान बुझन दाउनी यहाँ त कहाँ संघ हो रापति गला त समाज त सेवा यामा गला ग्वालियामा रापति हिसाबले चाहिँ गला गो मंगल मैत्री चाहिँ गला या बहुपति र चीज मध्ये नि गला दानञ्च धर्मचर्यञ्च यहाँ त कानञ्च संघ हो हिसाबमा चाहिँ दान यामा र हो थप भाइजन पिन्छ थप परिवार पिन्छ समाज पिन्छ मलाई ग्वालियामा धाउली चाहिँ गला ऊ मंगल
ज्याखा मङ्गलमा गला ज्याखा गाजा दावले हिसाबमा मङ्गल थै त मङ्गल जिप्ती जे चाहिँ या चाहिँ द मौका पायो वेज द जिउ लागि चाहिँ तरौ खने छ कि चाहिँ वही दृष्टिकोण जग जि ग्वाली याउ न ख ग्वाली अन्चरो न ख कि चाहिँ आज थमा फुचा पनि जा यानान पनि छुने ल आखल कि आप रिज चाहिँ खाली छोरा त बसे जाउनु त उरासमा हाप चाहिँ द ग्वाली आपी सक्ले बजा उमेर चाहिँ बजा लिजिलाउन नुनु पनि उयो चोन्दो होला नुनु पनि सोच भरि फरक होला खण्डो होला रासमा सी पेंगु कार्य समिति में या ढंगो अवस्था ढंगला पेंगु कार्य समिति जबिना पेंगु कार्यक्रम पनि या बिजन चाहिँ तो रासमा चाहिँ सो अवस्था थन्तको थियौ गया थाकको थियौ ने चाहिँ हो महसुस या पिन्जुला ह आ चौथो कार्यकालमा वो अवस्था थिएन नुगला ल उरासमा चाहिँ प्रचार देख्न बल्ला नुगला सक्षा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई बनाएका धारुङुबला चाहिँ यिनी सबैलाई चाहिँ तो उरासमा चाहिँ अथवा एकदम अपुको मलाई थन्तको हौड गाते चाहिँ अपुको चलाजुपति चाहिँ मने चाहिँ तया चाहिँ गला फ्रिज चाहिँ वही साबन सोल्ने फ्रिज चाहिँ पानु उठ्छ होला पानु अर्थात गुगल छ पानु चाहिँ अथवा झिमसा या फेरि झिमसा या रहेछ अब सिना छौ उडास ज्याजोले निसंगु पो सिना बखला बला जना उडास सयबुटिन ज्या समीक्षाले ठो लिपाङको कार्यकालीन झखला लिपाङले उडास ज्याजो नियन्त्रण दिपि ओले निने मी बाजुमे जुपिन चाहिँ छिछुदाइ छि चाहिँ थ उडास या चाहिँ जिउ चाहिँ थ पहिचान दिसन ठिकै मला ठीक मला अथवा खासिना उडास समाज तो उडास नियम पिन्छन झन् सिक मन कि तो उरा समाज दुनी चाहिँ ठ्या महत्त्वपूर्ण ज्यापि चाहिँ उनी मिछि व्यक्तित्व दु ल नपाइन्छ कया चाहिँ आतक न होला हिकुरमा छ होला उयो तो नेपाली नोटा पिकामपट्टि फर्स्ट जुपट्टि उ झिसा गुनुगुन दिन छ लगला अबलेन छ कया चाहिँ आतक चाहिँ यहाँ पि विशेष होला व्यक्तित्व मलाई समाज त दिएर होला ग्वाल्या पनि मिछि दुरी चाहिँ सिका ठिका चाहिँ यो गौरवित या चाहिँ नपन जना चाहिँ फेरि अझ उरा समाज त बालकेङ्क्युपट्टि होला नेदेङ्क्युपट्टि गेना देउ चाहिँ अवश्य न जी हानसका स्टाइको सुभाय देछन जना छिको मु यु उडा सयटा बेदो ठो निसब विशेष रूपमा प्रसारण यान्छौले छिको अमूल्य छित बेदले यको सुभाय देछित निसब इखुलिया बिगेन चाहिँ सुरुन चाहिँ निसब पटक जुल प्रसारण डाक्टर ज्ञानेन्द्र भएका न पुवाल्यान चाहिँ सक्छन् चाहिँ र युको उडा समाज पाके उडा त सक्षम पाके चाहिँ युको सुभाय जी यको सुभा देछना छना डाक्टर रूप ज्योति कसा जुयाटा वेकला ठौ बु जिदा ठगु इ ब्यादिला उडासे ज्याजो निसगु बो ठंगु लस्ता वेकन ठगु नुवा खकन्दिला ओछको चोछा पाउ खजुला ज वा पटिक हरेक वासा छम उडा व्यक्तित्व ठगु ज्याजो छ बोना वेकअप इन समाज बेचंगु योगदान ने चर्चा परिचर्चा यासे ज ठगु ज्याजो न्याका छन खजुला ठौ टक या खना मासा छ सचियो खुइ पेमसिया जिसं खना बला ते जुगु एजुने वेकअप इन खना बला वेकअप छ बेउगु नुवा ख ले उडाट गु ठ न्याउन ज उडु रहेगु न ठुगु खना बला बाखे जित प्रस्त जुगु अनुभव न डाइवे जंगु ठौ ठुक ठ गु सचिव खुइया मेसा जित ठगु नुवा ख पंगदिला वेकअप इन फुकसित हनचक दुनुगलन सेलुमंका उडास ज्याजो त ग्वालेन दिला वेकअप इन सकसित यक्कैको जि सुबाट जसे ठुगु उडास ज्याजो निरन्तर रूपमा न्याकित विशेष भूमिका मिला देउमा उडास व्यवस्थापन या कजी डाक्टर ज्ञानेन्द्र प्रादर उडा समाज पूर्व मु छन्जे स्वयंवरत्न तुलाधर वर्तमान मु छन्जे राजु कसा जुयातन यकको सुभा लिसे यासना पुचपि सकल दुजपिन्ट यकको सुभा देछन वेक अप निगु साथ सल्लाह सुझाव झ्याप्ने उडा से ज्याजोट ठुक ठ दैथिगु आशा भलसकासे हन मेगु वाले हिसाब व छगु बोजना वेगु पचा बिसे जी विज्ञान तुलाधर हुए ज्याजोस बायोनिगु उजा फना चनगु जुल सिकपिनिगु डी बीजीमा काम नेसे ज्याजो उडासा पाखे जी विज्ञान तुलाधर बायोनिगु उजा फना चनगु जुल आइट बा सुभा जेमा भा